स्टुडियो आं जेंग्रें नार्जारी क'क्राझार जिल्ला इलेक्शन अफिसारनि बानजायनायाव दिनै देबरगाव हायार सेकेन्डारि गेलेग्रा फोथाराव ज'जाग बटर कम्पिटिशनजों लोब्बा लाखिनानै जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि लादों। बिथांमोननि फोरमायनाय बायदिब्ला फैगौ जानुवारि दाननि 25 खालाराव नेशनेल भटार्स डे सानाव जानो गोनां हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै मेहेरगोनां खालामनो थाखाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानाय जादों। दिनैनि गिबि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया सेरफांगुरि जनता गोजौ फरायसालिमा आरो फकिरा फरायसालिमा मोननै हानजानि गेजेराव जायो। जोलुर बादायनायनि अनगायैबो गोबां मोसानाय देंखो रोजाबनाय बादायलायनाय हाबाफारिबो लानाय जादों। আজি এই দেবৰগাঁও হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী প্লেগ্ৰাউণ্ডত এই ফাইনেল আমি আজি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আজিৰ এই ফাইনেল খেলখন হৈছে আমাৰ অনুষ্ঠিত হৈছে ফকিৰাগ্ৰাম কলেজ আৰু জনতা কলেজৰ মাজত। আৰু এই গোটেই খেল যিটো প্ৰক্ৰিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, এই গোটেইটোৰ মেইন আধাৰটো হৈছে আমাৰ নেশ্যনেল ভোটাৰ্ছ ডে, যিটো 2022ৰ 25 জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব। তাৰে সংগতি ৰাখিয়েই আমি সজাগ ভোটাৰ্ছ কম্পিটিশ্যন আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। তাৰেই লগতে এয়া এক ফুটবল, লগতে আমাৰ ডান্স আৰু ছিংগিং কম্পিটিশ্যনো হৈ আছে। বিভিন্ন কলেজ পৰ্যায়ত, স্কুল পৰ্যায়ত বিভিন্ন ভেনিউত হৈ আছে। আৰু আজিৰ এই খেল অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছত যি জয় আৰু যি ৰানাৰ্ছ আপ হ'ব, তেওঁলোকক আমি প্ৰতিটো টিমকে আমি ট্ৰফি আৰু চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰিম। এই কলেজ লেভেলৰ যিটো খেল এই শেষ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ 2টা বজাৰ পৰাই চিডিউল আছিল, তথাপি 15 মিনিট দেৰিকৈ হ'ব। তাৰপিছতে আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী লেভেলত হ'ব। হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী লেভেল হ'ব কোকৰাঝাৰ HSNMP স্কুল বনাম গোসাইগাঁও হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল। আৰু সেই স্কুলৰ যিটো খেল হ'ব, সেই খেলো আপোনালোকে উপভোগ কৰিব। আৰু এই খেলৰ অন্ততেই আমাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়া আহি পেলাই আমাৰ যিটো ট্ৰফি আৰু চাৰ্টিফিকেট আছে সেই প্ৰদান কৰিব। উদ্দেশ্য খেলটো এই খেলৰ এইবাৰ প্ৰথমবাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। হয়, ইয়াৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে যে আমাৰ আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে কলেজ লেভেল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী লেভেল, এইটো হৈছে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্ম আৰু তেওঁলোক নতুন ভোটাৰ। কিছুমান ইতিমধ্যেই ভোটৰ কাৰণে ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈছে আৰু কিছুমান হ'ব। গতিকে আমাৰ ইয়াৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে যে আমাৰ যিখিনি নতুন উঠি অহা চাম, তেওঁলোকৰ মাজত ইলেকশ্যন, নিৰ্বাচন, ভোটাৰ অধিকাৰ আৰু ভোটনো কি, সেই বিষয়ে সজাগতা আমি সৃষ্টিৰ বাবে আমি এই খেল অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। লগতে ইতিমধ্যেই কৈছোঁ আমাৰ সংগীত যিটো আমাৰ কম্পিটিশ্যন, ছিংগিং কম্পিটিশ্যন আৰু ডান্স কম্পিটিশ্যন সেইটোও চলি আছে। আপোনালোকে গম পায় যে কোকৰাঝাৰ জিলাত যিবিলাক ইতিমধ্যে পৰৱৰ্তী আমাৰ যিসমূহ নিৰ্বাচন হৈ গৈছে, চবতে আমাৰ ভোটাৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজ সেইটো সদায় হাই থাকে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি এইটো ইতিমধ্যে আমি যিটো আমাৰ স্পেচিয়েল ছামাৰী ৰিভিজন এইটো হৈ গ'ল ইতিমধ্যে। আৰু কাইলৈ আপোনালোক অনুৰোধ কৰিম, কাইলৈও আহিব। কাইলৈ আমাৰ ইতিমধ্যে ফাইনেল ইলেক্টৰেল ৰোল পাব্লিছ হ'ব, আমাৰ প্ৰিণ্টিং হৈ গ'ল। কাইলৈ আমাৰ প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ এটাও দিয়া হৈছে। গতিকে আমি গোটেই যিটো পৰিস্থিতি আমি এইটো পৰীক্ষা কৰি আমি গম পাইছোঁ যে আমাৰ যি কলেজ লেভেল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী লেভেল আৰু স্কুল লেভেলত যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, যিসকল ইতিমধ্যে পঞ্জীয়ন হ'ল নাম আৰু যিসকলৰ হ'ব, তেওঁলোক যথেষ্ট পৰিমাণে সজাগ জাগ্ৰত অৱস্থাত তেওঁলোক থাকে সদায়। আৰু ইয়াতেই কোকৰাঝাৰ জিলাত মই এটা কথা কৈ বিৰাটেই আনন্দ লাভ কৰোঁ যে আমাৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ যিখিনি নাগৰিক বা যিখিনি ভোটাৰ্ছ বা যিখিনি ভোটাৰ হ'বলগীয়া আছে, তেওঁলোক যথেষ্ট সচেতন ৰাজনৈতিকভাৱে। बिटिआर हालाम लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। ट्रान्सफर्म रुरल इन्डिया फाउन्डेसन एनजिअनि गेजेरजों बिटिआर डेभेलपमेन्ट फेल'शिपआ मोनसे बिटिआरआव बेकार जेंनाखौ सुस्रांनो फेल'शिप प्रग्रामनि थाखाय अनलाइन सोलिगासिनो दं। बिटिआर गभ एडमिनिस्ट्रेसनजों लोगोसे खामानि मावफानो मोननाया गोसो गुदुं लाइमोनफोर आरो गोरों गोरा मानसिफोरनि थाखाय बेसेन गोसा सुबिदा। लोगोसेनो बेयो मोनसे बिटिआरनि सिङाव थानाय सुबुंफोरनि समाजनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि मोनसे मोजां लामा। ब्लक लेभेलाव खामानि मावनाय, ओनसोलखौ जौगाहोनाय बिथिं एबा आयदाफोर जेरै एग्रिकालचार आरो सेरिकालचार लाइभलिहुड, इडुकेसन, स्किल डेभेलपमेन्ट, इमप्लयेबिलिटि, एन्टारप्रेन्योरशिप, फिसा आरो गिदिर कारखानाफोर, हेल्थ एन्ड निउट्रिसन, ड्रिंकिं वाटार एन्ड सेनिटेसन, बोथोर सोलायनायनि सायाव नोजोर होनाय बायदि बायदि। बे फेल'शिप प्रग्रामा 3 बोसोरनि आरो बे प्रग्रामखौ लाग्रानो दान मोनसेयाव 20,000 दान बान्थाबो होनाय जागोन। नोंथांमोनहा बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैनो हागोन आरो बिटिआरनि जौगाखांनायाव गावनिबो आखाइ होफानो हागोन। बे हाबाफारिनि थाखाय नोंथांमोनहा फैगौ 10 जानुवारि 2022 खालारसिम वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। अनलाइन खालामनो थाखाय गोसो गुदुं नोंथांमोना गाहायाव होनाय वेबसाइटआव अनलाइन खालामनो हागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां,
गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो एमआरएम हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापि सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738। The Wild Tiger Resort in Manas has been opened for you. You can get many facilities in this resort like luxury accommodation, individual cottage, multi-cuisine restaurant, gypsy safari, elephant safari, river rafting, picnic facility, etc. To know more, you can contact this number 9101654758 9435011449 8473961382 8822935994। नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां बारेंगाबारि मानासाव बेखेवनानै होबाय समायना दा वाइल्ड टाइगार रेजर्ट। बे रेजर्टआव नोंथांमोनहा गोबां सुबिदा मोननो हागोन जेरै लाक्जारि एकोमोडेशन, इन्डिभिजुएल कटेज, माल्टी क्यूजिन रेस्टुरेन्ट, जिप्सि साफारि, इलिफेन्ट साफारि, रिभार रेफ्टिं, पिकनिक फेसिलिटि बायदि बायदि। गोबां मोनथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 9101654758 9435011449 8473961382 8822935994। बर' एलबाम नायना मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लिरामिनि डिरेक्शनाव आरजि प्रडाक्शननि बानजायनायाव नुनो मोनसिगोन सायख'बाय मुंनि गोदान बर' एलबाम। बे बर' एलबामाव फावखुंगुर महरै हिर'ग्राफा आरो राइबेल बाग्लारि, गोदान जाखांफु फावखुंग्रि महरै नुनो मोनगोन निजोरा बर'खौ। बे बर' एलबामाव समायना मिलौदो देंखो होदों निथामनि बर' आरो मोनसोम बर'आ। बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय आरजि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलखौ बयबो आंगो खालामना लानो हागोन।